درست است که وقتی که با اینجا بحث سر خب منطقه ها گپ میزنم یا که مردم بدخشان و مردم زرافشان و مردم کلاب زمین، مقصد از این گپ من میلادگرایی یا که محلگرایی نیست که من بگم که مردم بدخشان خوب است و مردم کلاب بد است و مردم سوغد بهتر است. نه، مقصد از این بیان کردن مشکلی هایی که داره برای منطقه ها اومد. مثلا گیریم 15-20 سال قبل آیا واقعا در منطقه کلاب با طور مثال بگیریم رحمانوف با چنین اصول میتونید رفته در پیشش تمامی او زنهای خواهرای مردم منطقه کلاب را برورن، این یک مردکی که سالش به 70 رسیده سه موضوع پگه بروه خمار بکنن، ناز بکنه، اشرت بکنه و در گرد وناش رقص بکنن، این تماشا بکشه بکشه تماشا بکشه. آیا همه چیز بود؟ من برای این میگم که کلابی میگم، مردم کلاب میگم، یا که بدخشان در واقعا چنین بود، یا که در منطقه سوخت همین خیل بود، همین فرهنگ بود، در غرم، در رشت، دشتان زمین خب چنین بود. مردم منطقه کلاب با جواناش، با شردلاش، با مبارزایی که در میدان ها می نشستن، کمان در دستشون در کوچه ها می گشتن که رحمانوف قدم زنی نمی گذاشتن، از او چی فرق میکرد؟ مردم بدخشان از قماندان های صحرایی که اونها نامشون نام بود و حرفشون حرف بود از او می فخریدن. مردم خواب رشتان زمین با ایمان و با اسلام و با دین و با ناموس از اون مادر و خواهرها دفاع میکردن. مردم بدخشان ظرف سوق بگیریم با علم و با فرهنگ و با خیرت که خب زمانی شوروی اگر ما بگیریم زیادتر خب ساختار دولتداری و در جایهای کلیدی اون منطقه کار میکرد که فرهنگ و سواد و دانششون زیادتر بود. هیچگاه چنین یک فلسفه پس زندگی را قبول نمیکردن. مقصد از حرف منی است که خطا نفهمید که چرا من مردم کلابی میگم یا زرافشانی یا بدخشانی. نه، برای من مهم هر کسی که در تاجیکستان زندگی میکنه، وابسته از نجاتش، دینش، مذهبش، رنگ و پوستش، اون نفر تاجیکستانی است و حق زندگی در این وطن داره. از یک جوانی کلاب یا یک جوانی بدخشان هیچ فرقیتی ندارد. اما من میخوام نقطه‌ای را ذکر بکنم که مردم زرافشان، مردم بدخشان، مردم کلاب باستانی، مردم حصار، مردم فیض‌آباد و فرخار و فلان و بهمدان، ما هر یک منطقه براست خودمان جوانان بهترین داشتیم. حتی تصور که در وقت جنگ شهروندی از منطقه کلاب جوانای آمدن در میدان نشستن، سری راه جنگ خواستن بگیرن. این چیز شجاعت میخواست. میفهمین؟ نه همه نفر میتونه که بیاد در زیر تیر بشینه باعثی از بین بردن جنگ شود. نه همه کسی چیزا میتوانه. این از شجاعت و جوانمردی میخواد. این چیز بود. مردم بدخشان هیچگاه زیر رحمانوف سجده نمیکردن. امروز همه سجده میکنن. یک رئیس چاپلوس در اون منطقه رئیس میمونن، در هر منطقه که نباشه توسط او منطقه را چاپلوس میکنن. اکثر که من برای شما میگذارم یک بار ببینین. یه مردم، ناموس بهترین نعمت است برای یک فرد. رحمانوف در سفرهاش با چنین اصول خواب برنامه ریزی میکرد، میرفت پیشش گل و گلدسته و با همه اصول میکرد. اما امروز یک گروهی که نه نام داره نه نشان، نه عقل داره نه خیرت، نه مدنیت داره نه دانش، نه فرهنگ داره نه ایمان داره، او را کی وظیفه دار کرده است و کی اجازه داده است که به منطقه ها سفر میکنن؟ دخترکای جوان، زنهای جوان، خواهرکای جوان در دستاشون نان و آب و گل و گلدسته با پیشواس این 4 تا مچخرا میبینن. یک بار نظر کن یا اصلا کی هستن؟ من از این چی علمو میکنه؟ من این چی درد میکنه که ای مردم، رحمانوف که خب این اصولا میکرد، میگفتن محبوب دلها است، با آمدنش کارتوشکه ها سیب میشود، ارچه ها گل میکند، خب غارات هموار میشود، دریا به سمت چه حرکت میکند. بعد رحمانوف خیسه میکردین. اما این طبقه بخیرت و بفرهنگ که با نام اوانگارد ها است، برای اینا کی اجازه داده است که خواهر تاجیک باید با گل و گلدسته پیشوازش بگیره؟ این همه سببگاری انمو فقر و فساد،
анаму таҷовуз ба номуси духтарон, бокира будани онҳо, даст ба худкушӣ задани занҳо хоҳарои мо шумо мешавад. асли сабаб аз ҳамин ҷо шурӯъ мешавад. вақте ки як духтар, як зан падараш иҷозат метиҳад, модараш иҷозат метиҳад ки бо ҳамин усул меравад байни мардум 1, 2, 3, 5, 10 бор, ояндаи ӯ чӣ мешавад? барои ё одатан кӣ иҷозат додааст? чӣ усул аст? кӣ аст аслан? як ниҳоде ки дар ягон ҷо сабти ном нашудааст, як ниҳоде ки аслан як зара манфиаташ ба ин миллат намераса, ба ҷуз аз чоплусӣ, ба ҷуз аз хокпошӣ, ба ҷуз аз таърифу баланд бардоштани ҳукумати Раҳмонов ва 4 вазире ки дар гирди атрофаш дора, оё кадом манфиате карданд? як ниҳоде ки тавассути вазорати корҳои дохилӣ сармоягузорӣ карда мешавад, он корҳое ки ҳукумат ба анҷом дода наметавонад. мисол рафтан зери сафорати Эрон сангу борон кардану тухм задан, рафтан зери дафтари созмони амният ва ҳамкории Аврупо доду войру файғод кардан, рафтан зери сафорати Олмон фиғону ҷиғ задан. ҳукумат ки ин масъулията надорад ва шар мекунад, ин ҳами 4 та манқуртшудара баланд мекунад, меган бирин фасл метиҳад, мисли ҳамун саги газанда дигар девонавор ҳар коре ки мекунанд. ин ҳамиё имрӯз салоҳият доранд, барнома доранд. агар ки аз инҳо савол кунӣ ки барои шумо ки иҷозат додааст, дар ҷавоби савол чӣ меган? мардуми мо мардуми меҳмоннавоз аст. ой ахмақ, меҳмоннавоз будан ба он маънӣ надорад ки як зан бояд дар пеши ту гулу гулдаста саҷда бикунад. то меҳмоннавозию фарҳанга барои мо ёд метӣ? ман ҳайрон мешам ба ӯ минтақа, ба ҷавонои ӯ минтақа, ба падарои ӯ минтақа, ба бародарои ӯ минтақа. ой мардум, мо шумо ки муҳоҷир шудем, Русия рафтем, аммо аз ин номус ки дифоъ мекунад? аз зану хоҳари мо шумо ки дифоъ мекунад? инаи гурӯҳи бехират, инаи афроди маймунсифат, ин роҳбароне ки як табақаи палиду фасодкора дар майдон пиёда карданд, омадан дар минтақаҳо занҳо ва хоҳарои мо шумо дастҳо пеши бар, хуш омадид муҳтарам, хуш омадид фалонӣ, хуш омадид беҳмадонӣ, биёед. шарм аст. маънаи барои хотир ман мегӯм ки як замоне буд ки ҳар минтақа барои худаш хоб шахсияти калидии худа дошт, шахсиятҳои бо фарҳангу бо имони худа дошт, шахсиятҳое ки мубориз буданд, муҷоҳид буданд, гапшон гап буд, намегузоштанд ки як нокас, як палид биёя аз номуси ӯ занҳо истифода барад, ҳеҷ чиза намехостанд. ман аз ин гила мекунам ки хиёнате ки барои миллат карданд дар гузашта, таъсираш нав барои мо шумо расидааст. ин ҳамин коре ки имрӯз анҷом медиҳанд, ин сабабгорушҳо ана ҳамун замони ҷанги шаҳрвандӣ ва пас аз оне ки инҳора дӯсту рафиқ гуфтанд, ана аз ҳамун чи сабаб шуд ки имрӯз ин номуси мардум зери пову хок шуда рафт. зан неъмат аст, бузургтарин неъмат аст. зан, хоҳар, модар, ӯ номуси ҳар як каси мо шумо аст. мо шумо гузоштем, мо шумо иҷозат додем ки ин корро бикунанд. ин буд як пайғоме ки ман барои шумо расондум ва оқибати ин чиз бисёр таъсири калон ҳам дорад ва ҷомеаро фасод мекунад, ифлос мекунад. даст ба худкушӣ, даст ба таҷовуз, даст ба зино, даст ба қатли духтараконе ки имрӯз мебинем дар шабакаҳо бисёр мешавад, ҳамин ҳами сабабгори чунин амалҳо ва чунин ҷиноятҳо аст. ин буд нуқтае ки ман барои шумо расондум. ва як нуқтаи кӯтоҳи дигар дар суҳбат мекунам, баъд занги телефонӣ қабул мекунем. аксҳое ки мебинем, ҷомеае ки пур аз маризӣ аст. ҳар рӯз як қумандон, як полковник, як мудири як мактаб, хоб ноиби як ректор ва ҳоказо аз дунё мегзаранд. аз чӣ? бемории коронавирус. аммо як гурӯҳ дунё ҷамъ мекунанд ба хотири чӣ? пешвои миллат мо бо шумоем. ин ҳам ана ҳамун гурӯҳе ки ман гуфтам бефарҳангу бехират ҳастанд, ана ҳамо чунин маъракаҳо ташкил мекунанд ва дар дастҳошон шиорҳо мо бо шумоем, раҳмонов мо бо шумоем, шумо беҳтаринем, ҷони шумо да садқа, мо навкаратонем.
با این اصول. مگر اینجا سرشوی بیماری نیست؟ چرا تا امروز کسی زیر این برنامه جزا نگرفته است؟ قانونی که در پارلمان کشور امضا کردین که هر کسی که سببگاری 5 چنین بیماری است به جوابگری کشیده می شود، مگر اینجا کنی فاصله کنی به مسکو را دیدین؟ کجا است؟ مسافه که هست در کجا است؟ در تمام دنیا امروز نگران از او هستند که بیماری موج دومش، یعنی که طبقه دوم شروع شده است و تمام دنیا را لرزه در آورده است. خصوصا در کشوری که ما قرار داریم، کشوری آلمان، الکی دنبالی خب سریرای مسئله را گرفتن است. کشوری که تجارتش در جهان بهترین است، سرمایه و مبلغ و تمام زندگی را داره، باز هم نگران است. اما در ما چی؟ یک کشوری فقیر، یک کشوری که اصلا بودجه کشورش نال است و میلیاردها دلار قرض داره است، آیا چنین برنامه چنین معرکه رواست؟ یا قاتلای این ملت هستند؟ این همی گروه هایی که چرت و پرت که آمدگی است امروز، یا قاتل هستند، ظالم هستند و همون خاکپاشای حکومت رحمانوف هستند.